يويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت أنا قافة يا كيسن جرتو كم تجارة تمتوتا ما تدنكو كم جرت أنا قافة يا كيسني جرتو سنين جتا جر رفنيرا نسمدا أوكي حرد إما جتما قاعدة سنين دفع جمّشو بقى ردي بدان جمّشو كانت عالنجر بيانس لغارة بياني جمدين جرا كياتي مالي في جتو يعني حاجة أما دالها فرسورة لغاتني أرقمت على جرو لغا وداني هاجر جسنتي بايس جمدون بربارسم جرو يادتشو لساني أكاني تولالو لساني باينات تولا جمدون كي جوليسو درابيا كيرو باي بنشينك آتوران يرو باي في موتي يساني في بويا جرو حاجة مات يساني في بويا جر ساني في جدا جرو كيس كينيات يساني تشابات እሺ አማርኛ ለምትሰሙ ፋሚሊዎቼ ሰላም ናችሁ አማን ናችሁ እንዴት ናችሁ ደስታ እንዴት ይመስላል የዛሬ ደስታ እና ትላንትና ነበር እኔ ደግሞ ዛሬ ነው ተደሰትኩኝ ይቅርታ አድርጉልኝና ለምን ሳያጣራ ውሻ ቤት ገባሉ ሳላጣራ አላወራም ብዬ ነው አሁን ግን ደስ ብሎኛል ለምን ወደ ሀገራቸው ያብቃቸው ማለት ነው የሳውዲ አረቢያ ኢስራኞች ወደ ሀገራቸው እንዲያበቃቸው መብት ታገኝቷል ማለት ነው የሁነቱ ያድርግ እስካሁን እኔ ግን እየተጠራጠርኩ ነው ሁነት ይሆናል ወይ ብዬ ግን ሁነት አላህ ያድርገው ጸልዩ በመታመኑበት ጸልዩ ለምን በጣም እየተቸገሩ ስለሆነ ማለት ነው ከዚህ በላይ ደስታ የለም ለነዚህ ልጆች መብት ከተገኘ የኡነት ከዚህ በላይ እኔ ደስታ አይነው እንደ ብዬ ልንገራችሁ ስለዚህ ዱዓ ያድርጉት እንኳን ደስ አላችሁላችሁ ፈልጌ ነው በነገራችን ላይ ሁሌም ተደጋግሜ እናገራለሁ እንዲመጥላችሁ ምናምን ታስባላችሁ እኔ ሰውን አልጥልም እኔ ያብይን ስራስራት አልወደም ለምን አብይ በቃ አልወደም መፍቴ ነው ግን የሰው ቃንቃ የሚጥልበትና ሰውን የሚጥልበት የሰው ቃንቃ የሚጥልበት ዛቻ የለኝም I don't care ገባችሁ አይደለ እንደዛ የምትሉ ሰው ተሳስታችኋል እኔ እወዳቸዋለሁ ማንንም ሰው ይወዳዋለሁ አከብራለሁ እኔ ግን ያብይን ስርዓት ብቻ ነው ማልወደው በቃ ገባችሁ አይደለም ማለት እንደፈለኩት ስለዚህ ጎደኞቼ ችግር የለውም እንደዛ የሚታሰቡ ሰዎች እንደዛ እንዳታስቡ ምክንያቱም ያውቃቸዋለሁና ነው የምናገረው እናንተን እኔ ለምን ጎደኞቼ ስለሆናችሁ ማለት ነው አላችሁ የቅርብ ጎደኞቼ ሁሉ ላይክ ያረጋችሁ እየተዋችሁ ነው ናይ ነው የፈለጋችሁ ማጫወት ማፍታችሁ ነው እኔ ሰው ቋንቋ የሚጥልበት ዛቻ የለኝም ሁሌም እናገራለሁ እኔ የኔ ጸባይ አይደለም እንደዚህ ያለ ነገር በሀገሬ ውስጥም እንደዚህ ያለ ባህሪ የለኝም ያደኩት እየተማርኩት የኡነት ያኔ በአምዛኛ ኦሮሞኛ አያወሩም ኦሮሞኛ በአማርኛ ነበረ ጎረቤታችን ሁሉ ትምህርት ቤት ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ ፍቅር አለን ንጹህ ፍቅር አለ የኡነት አንድ ቀን እንኳን ምንም ነገር ችግር የለም ማለት ነው እንዳሁን ሁሉ ነገር አልተቀየረም ሰው ወዳቸዋለሁ ማለት ፈልጌ ነው ጥላቻ የለኝም የሰውን ባህሪ የሰው ቋንቋ አማርኛ ማጣል እንደዛ ያለ ዛቻ የኔ አይደለም ገባችኋል እንደዛ አላችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ ደስ እንኳን አላችሁት ስለዚህ እስከመጨረሻ ቪዲዮ ጋር ቆይታችሁ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ቴንኪው ወዳችኋለሁ ውድድ ነው ማድረጋችሁ ፍቅር ብቻ ነው የኔ ቤት ፍቅርን ደግሞ መደሰትና መቀበል ብቻ ነው ውላችኋለሁ ከኔ ጋር ቆዩት ኤጋጆሌ ከና ጉያ ሐራ ባዬ ገመነ ይቻላ ሐራናኒ አናራን ስለቲማ ከሌሳንም ቤኩ አኒ ሐራን ስለቲማ ከናፈኒ ባዬን ገመደ ይቻላ ወደጋ ዱጋናቲ ፈካቱ ዲደ ይቻላ ለንጨባቲ guddaa galateeffachuun barbaada akka mataa kootti guddaan galateeffachuu barbaada waa biraasoon ta'in dhaqee daawwachuun isaa garuu haga galchuutti namannu haga galchuutti gammachuu dhumaa hin qabnu garuu galuu qabun jeelleen kun jecha dheeroo gabaabaa keessatti so yaadatanii dhaqanii ilaaluu isaaniitti baay'een galateeffadha baay'ee jecha galatoomaa isiniin jenna joollee keenya akka tarakkachaa jiru hunda isaanii bira dhaabbachuu qabdanii akkanatti laaluu qabdanii rakkinni oromoo bakka mara akka jiru argaa jirtan biyya laallee keessumaa kan joollee Saudi Arabiyaa adda jechaadha kan waan maraanuyyuu addaate jechaadha kanaaf galatoomaa jechuun hin barbaada guys baga gammaddan joollee Saudi Arabiyaa
baga gammadan irra deebiidhaan nullee si wajjin hin gammanne jirra gammachuun keessan gammachuu keenyaadha isin yoo gadditan isin arguu hin barbaannu isin yoo boottan isin wajjin boonna rakkinni keessan rakkina kan keenyaadha isin wajjin booyaa turre ammas isin wajjin gammadaa jirra ammallee mootiyyuu rabbiin ijoollee bakka jiran ijoollee hin qabamin jechaadha akka biddeena isaanii macheem namni tokko jechaadha dalagadhee tanaan gala jedheetiin kan biyyaa ba'e malee qabameetiin galabu kan mootiyyuu kaayyoo isaa osoo hin guunne biyyattiin gala kaayyoo hin qabu rabbiin kaayyoo isaanii galmaan haa ga'uu fi so akka hin qabamne akka qabaan kun dhaabatullee akka godhaniif du'aa ijoollee hin qabamin illee godhaa jechuun hin barbaada isin jechuu barbaada jechaadha. Egaa maatiidhaan koo gammachuun tokko kanaadha gaddas ni qabna akkuma dursa suniin jedhe gaddi keenyallee Abdii Raggaasaa sabboonaa keenya kabajamaa fi jaallatamaa keenya gammachuu guddaa nutti dhagahame egaa simannaa isallee agarreeti jirra erga ganama kaleessa ganamaati maaltu akka deemaa ture argitanii jirtanii so guys baay'ee nutti tolee ture garuu macarrasharra hin balleessanii jechaadha. Egaa Abdii Raggaasaa sabboonaa keenya nama qaaliidha Oromoodhaa fi akkuma achi ba'ee gara mana isaa maatii isaa hiriyoota isaa wajjin maatii isaatti galetti achuma ammallee waan hin beekamne qabamee jira jedhanii jiran egaa humna hin beekamne mootummaan kun shira xaxaa akka jiru beekuu qabdanii shirriinni hojjetaa jiru nuuf galaa hin jiru kan deebisaniitiin humna hin beekamneen isa akkana godhe maaliif achii baasan ka jedhutti yaadaa saniin jira. Saniif isaafillee du'aayii godha haga akka jirtaniin hin mootiyyuu bakka inni ga'e maal irra ga'e saquu qabna beekuu qabna yeroo gabaabaa keessatti nama hayyuu duree kana maatiin isa hawaa turan hiriyoon isa hawaa egaa ani har'aan isinitti makan kaleessa hin beeku maal akka ta'e inni qaba maaliif akka qabanii maaliif akka isa dhabamsiisan hin beeynu jechaadha. Amma yoo zimnu jenne maal akka isaan godhasinu hin beeytanii jechaadha. Mootummaan kuni akkanatti shira isa jala xaxuu hedu kan shira akkanaatiin poolisii jala ergeetiin isa akkana godhuu hedu maaliif achii baasisiri maayyoo yaaddanii beeytanii maatiin isaa kan isa hawaa turan firoonni isaa kan isa hawaa turan hiriyoonni isaa kan isa hawaa turan haamilee akkamiin achirraa fuudhaniitiin galanii jechaadha erga galan immootiyyuu humna hin beekamneen butamee achi buteen isaa dhabamee jechaadha haga ammaatti hin beekamne jechaadha immootiyyuu waan tokko addaan haga baafatanitti ajandaa godhachuun yookaan immootiyyuu irraa haasa'uun bu'aa hin qabu jechaa calisa waa hundaayyuu addaan baafachuu wayii jechaadha ilmaan Oromoo kanaafuyyuu Abdii Raggaasaa nama kabajnuudha nama jaalannuudha nama qabsoo Oromootiif aarsaa guddaa ta'aa turedha jechaadha amma mootiyyuu shira akkanaa kana nu hin galle jechaadha isin warri biltsiginnaa kuni wayi dammoo giltsibni inni nagaggar maaliifi giltsii wayya malee shiffinii kana qaata bira tarree jechaadha shiffiniin nuuf hin ta'u jechaadha kanaafi bilisoomni jettanii mootummaan uta dhaabbanne jettanii ufumaa bakka 4-5 uf keettanii ufumaa uf filattanii ufumaaf nu bulchuu yaaddanii jechaadha amma mootiyyuu shirri jalqabame kun yookaan mootiyyuu gara jabinni duraatuyyuu jira amma garuuyyuu waan hin taanetu deemaa jira jechaadha ilan hagammatti ilmaan Oromoo akka dhumaa jirtu hin dagatinaa jechaadha biyya keessatti kanaafuyyuu nama qondaala akkana hagana gahu kana kanatti hidhaa keessa tureetiin jedhe kana baasanii dhabamsiisuun isaa nu gaddisiisaa jechaadha waa baraadhiisaa gammachuu warra isaati yaaddanii beektanii gammachuudhaan achi fuudhanii galanii osoo gammachuu sanuyyuu wajjin hin argin osoo man isaatti hafuuran baafatin karra jala isa dabarsuun nu gaddisiisee jechaadha irra deebinee ammas hin gaddinaa jechaadha kanaafuyyuu bakka seentasseetanii ilmaan Oromoo jabaa keessatti jabeeffataa soqachuu qabdanii jechaadha callisuu hin qabdanii jechaadha dhabamsiisuu waan yaadaniif jechaadha isaan shirri kun nu hin galle jechaadha ganama akkuma dhageenyeen kaleessa ganama akkuma dhageenyeen hundi keenyayyuu du'aayii godhaa bullee jechaadha sinii galee hundi keenyayyuu du'aayii godhaatiin ollee jechaadha du'aayii godhaa bullee jechaadha maaliifi qabsaa'onni keenya hunduuyyuu akka nu bahu waan barbaannuufi jechaadha garuu isaan himmootiyyuu haga kaayyoon isaanii kan kaleessa galma ga'uufitti bayuu hin barbaadanii jechaadha
garuun immoo akka nu jiraatan hin barbaanna.